Anginibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Ngibingelele ubaba uMakhedama nomama uMakhedama wakuleli ikhaya. Amen. Ngibingelele umfundisi uMkhize nomama uMkhize. Obaba befundisi bonke abakhona nomama befundisi bonke abakhona. Omama, obaba, zintombi nezinsizwa kwelihle igama lika Jesu. Ebese ngokukhethekile ngibingelela umoya ingcwele ophakathi kwethu ngokukhethekile okuyena ozosenzela umsebenzi egameni lika Jesu, ozoshumayela aphinde adeliver abantu aphinde aphilisa abantu. Amen. Xolise bazalwane ngesikhathi bese ngixolisile ukukhabazela akukuhle ukuba late umzalwane kuyidemoni nje akukuhle. So ke bekutheni kililike bazalwane inkonzo bekukuningana. Amen. Umuntu ehamba ethatha ebeka. Amen. Kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu usesigcinile kwaze kwaba lapha. Amen. Sibonge nje le ndoda yakwamkhize, akujwayelekile ukubona umuntu omncane njengaye eyikhandla kakhulu ngendaba kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngabantu abangaka. Ngike ngimtshele ngithi ngibonga nalokuthi okushuthi umuntu okuganile, ngoba ma ubuka indoda ubuka umuntu oyiganile, ukuthi umuntu oganele umuntu uhlobo luni, okusho ukuthi akuye lo mama oku ladies house ogane uMkhize, ngoba kunama ladies house kulezi nsuku. Usho ukuthi umama osahlala lo nkosikazi ngoba usemncane ukuthi usahlala nomama laba abadala alalele bona njengoba uTitus esho njalo ethi omama abadala beluleke omakoti abancane, ukuthi no baba abadala belulekeni insizwa. Amen. Siyabonga kakhulu uMkhize edungaphela amandla noma ngoba kubantu abasebenza njengane ziyaqhamuka izinto ezizoniqeda amandla. Mawukholwa nje kade ngifakaza kwenye indoda ngithi mina ngingakakholwa mina zazi ngangibhedabhedela izinto, ngisaphila impilo yami nje, ngangayiswela imali kaTshwala, ngahlale nginawo nje phaketheni wallet uhlala uchwele namandla ehlale emaningi nje ngingaguli, ngabanje ukugula amandla okusebenza umsebenzi wobumnyama. Kodwa the day ngihlukanisa impilo yami ngithi manje sengiyasuka ngapha sengiya ngapha zaqala. Amen. Ngoba uNkulunkulu bazalwane ukuthanda sakukuzonda, kanti uSathane ukuzonda sakukuthanda. uNkulunkulu mayekhuza ukhuza kabuhlungu, kodwa uSathane mayedonsa udonsa kamnandi mayekulethe ekufeni. Base besho noma njoba kuyi weekend bethi basahamba ziyowa. Ngempela ziyowa ngoba njoba behamba bazobuya bengaphelele. Njoba behamba khona ozobuya ahambe okunye abuye okunye. Ebese sithi lapha enkonzweni zizobuya masizala sithi ziyabuya la. Ngoba khona ongena lapha namhlanje ongena kazani noJesu, kodwa uzophuma sana noJesu. Khona ongena la ephethwe isifo uzophuma isifo singekho, ngoba lapha ziyabuya izinto ebeyilahlekela umuntu. Amen. Ngiyazi ukuthi benishunyayezwa abefundisi, ngiyabazi oJobe amadoda alihluza izwi, omfundisi uShange amadoda alihluza izwi. Niyabona abantu abalibeka abashumayela izwi belihlinze. Amen. Namhlanje ke nase nizogcinelwa ngesuwengu nje asihlinze izwi lesi. Amen. Njengoba kuthiwa ngumvangeli bazalwane, ngumvangeli ngempela, akushiyo ukuthi ngumvangeli futhi khona uNkulunkulu angipha khona akukho kunye ngikwaziyo. Ngeke ungifice sengithi ngizonifundisa, ngiyazi leyo nto, ngikwazi ukufundisa. Ngazi mina ukungena nje njengoba engibizile uMkhize, mina ngiphethela yami briefcase enembazo enomxhala enamashamboke enamacrowbar konke. Makumele kuvula umgwaqo siyawuvula, makumele kuqhekezwe isicapha siyasiqhekeza. Kunjalo nje bazalwane. Engunikiwe ungakwenza ongakunikwanga, ungalingiseli, ngoba mawulingisela uzobabhora abantu. Ngoba njoba nihlezi lapha phansi khona abantu abangashumayeli kodwa badiphe emoyeni, othi ukhuluma bebejula, wena uzoyibona ubushuma licanda umkhulu kunabo, kanti bayayizwa nethi ukuthi akuyena lo khulumayo, kodwa khona amlingiselayo. Usilandele intshumayelo ku YouTube lesiyayazi. Ngoba asasuka amapulpit occupayo ama-Bible scholars kwasuka amadoda abizwa uNkulunkulu. Asisena abepulpit abantu ababizwa uNkulunkulu, sebesukile kwagcwala abafundi basema-Bible college bazosimela
and bashaya yonke into ekaNkulunkulu ethi yakhulunywa beyishaya beyihlakaze bethi ithesis ayisho njalo theologian awasho njalo lento ikhuluma is not in a context manje salithatha ivangeli ke sasihamba sithwele into ekhuluma kamnandi kubantu kodwa ibingenzi lutho ezimpilweni zabo ngoba kushunyalwa kamnandi these days kodwa abantu bengashintshi ngoba namabandla uyawafica ukuthi bayashumayela lento yabo kodwa abashintsha abantu abaphakathi basahamba nqunu njengayizolo basakhuluma inhlamba njengayizolo basazonda abashintshi isimilo kanti ivangeli lishintsha icharacter ivangeli lingashintshi icharacter kusilo elika Jesu ma ungahlangana nabantu engiphila nabo bethi uhlongo senjengoba bemaze ephuza ngaze ngihlangane naye kushuta kuyena engahlangana naye manje sandelo leyo nkinga nje kugcwala ama motivational speakers manje la gcwala abantu manje lana kanti asiphikisani nokuyofunda kanje kuyofunda kodwa uma usufundile uprofessor sale lapha kuze umpostoli la kuze upastor la lapha kuze umprofeti lapha kuze umvangeli udoctor sihlalele phansi udoctor ngoba ke udokotela lana kukhona fivefold ministry kaJesu manje mawuzala usazosichazela izema zamagama esiHebrew nasiwa amaGreek asidingi vele la suse Greek la letho limi lwethu sile understanding ngolimo lento ye competition yokushumayela Mkhize manje shumala sekumele ngifike manje ngomntu umkhize ubeshaya into ephansi njoba de kushumayela oJobe nje hayi bebebheda labo kuzokhuluma mina manje ngizothi ukunyusa standard no akuseyile likaNkulunkulu le elika Jesu uyazi uNkulunkulu bagcine phebe bengaphambi kwami kufuna ngifike ngivale lapha iChronicles esibili chapter 18 egameni lika Jesu sibonge kakhulu bazalwane hey nokuthi hey uMakedama ngize ngambona mangela uMakedama kahlale uyacasha uMakedama hawu ndoda kaNkulunkulu siyabonga emhlabeni senamabandla njengalawa aholwa amadoda njengalawa amen nokukhulu nje eyazi Mkhize yikho nje ngoba uba njengobaba wakho umuntu ujwayele ukuba nje yabo nje mina abantu mabe ngibone ekhaya baye bethi awunanga ukhemisi baba wami ngakukhemisi bethi uvukile umi ngenyawo ngoba ngifana naye amen so siyabonga nje umane into oyifundisa le ndoda njalo lapha enginawe khona Mkhize abantu bakhuluma kahle ngawe ukuthi uyahlonipha uthobile ngoba umzalwane ongathobile khona siye sibe nombuzo ukuthi wadloba nje kanti uthole liphi Chronicles esibili awungivulele uchapter 18 wakhona amehlo ke Mkhize asathi ukungihlupha mfowethu kodwa besizoyifunda yonke indaba yakhona kodwa ngeke ngoba umvangela akakaza afunda inqwaba yamavesi akakaze afunde inqwaba yamavesi haleluya awungifundele uverse number 6 no 7 but lona soyikhuluma yonke iChronicles esibili uchapter 18 ungifundela u6 no 7 egameni lika Jesu siyafunda bazalwane iChronicles esibili yes isahluko u18 sifunda verse 6 no 7 yes kepha uJehoshafati wathi akusekho umprofeti kaJehova lapha ukuba sibuze kuye na inkosi yakwaIsrayeli yathi kuJehoshafati kusekhona umuntu munye esingabuza ngaye kuJehova kodwa ngiyamzonda ngokuba akazange aprofete ukuhle ngami kepha okubi njalo unguMikhaya indodana kaJimila wathi uJehoshafati inkosi mayingasho njalo amen akavumanga unyawo lwami luhlelele akavumanga unyawo lwami luhlelele owenzileke
phambi kwakho Baba. Nanti izwi lakho adabula ngalo umhlaba. Nanti izwi lakho okwavela konke ngalo. Akuphinde Baba phakathi kwebandla lakho kudala izinto ezintsha, kuveza izinto ezintsha. Egameni lika Jesu sethembile lona, saphinda sethemba wena, simethembile umoya oyingcwele. Egameni elihle lika Jesu, take your glory in Jesus mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Ngibingelele nendoda engihamba nawo bazalwane, ngihamba nomprofeti uMnguni. Egameni lika Jesu uhleli nje eduze kwakho uNjomane lapha, indoda esinayo la ePD esikhonza nayo. Amen. Ngiyathanda vele mangiyoshumayela ukuhamba nabantu abakhonza nami nabasekumphatheni bebe khona. Amen. Lapha esifunda khona sithola amakhosi amabili, enye uJehoshafati, enye uAhabi. Enye yalamakhosi iyamsaba uNkulunkulu, enye yayingamesaba uNkulunkulu. Aseplana iplan ukuthi kumele ayohlasela iRamothi Gilead. Mabehlezi bekhuluma bethi kuyohlaselwa, ebese ebiza abaprofeti lo ukuthi akuza abaprofeti, ngoba kwaIsrael kwakunalento yokuthi before uye empini kumele uqale uyobuza uNkulunkulu. Ngoba khona ngokwempela phela umuntu omzalwane nomuntu okholwayo before athende yonke nje into uyibuza uNkulunkulu. Noma ngabe wenzani, noma ngabe uyapi, mawuqala nje zonke izinto zakho iqala kuNkulunkulu. Babizwa laba abaprofeti, bafika abaprofeta bathi khuphukani niyolihla iRamothi Gilead nizolehlula. Ethi mase beprofetile ebese uJehoshafati angayizwa kahle le prophecy. Sebuza umbuzo, akasekho yini umprofeti lapha kwaIsrael na? Manje nami umbuzo wami bengiyiboni kanti laba abaprofeti bebeprofeti. Ngoba bazalwane kulezi insuku sinenqwaba manje sivukele abaprofeti. Sivukelwa abantu abasuka ngapha namandiki bazophula ngapha manje. Kuthiwa abaprofeti, usizo lesiprofeti lezokubhula lesi. Lese somuntu omdala lesi which is fine to light lo be done to solid will. Uzukuthi la kubonakala ukhokeza reverse la. Kodwa manje ngoba sekulanga phakathi uSathana asigqokise, uzukuthi esokubhula kuyabhulwa ukuprofeta. Ngoba sesekuthanda engathi kufuna ukufana, ngoba neChina liyakwazi ukukhanda iNike ngeplastic. Mawubuka uthi iNike kodwa khona, iNike kodwa khona. Noprofeta sebengene ngaphakathi kwangathi nabo sihamba nabo. Kanti akuyibo, yathimula indoda kamoya yathi ubengekho yini umprofeti, kwasho ukuthi bayamazi ukhona. Babemazi ukuthi ukhona lo mprofeti sebethi akabizwe. Kodwa usesho lokho, usethi inkinga yalo mprofeti lo uyangizonda. Uthi uyanginyanya, manje mina ngiyamzonda ngoba uyanginyanya, akaprofeti okuhle ngami. Ngoba kunabantu bazalwane abafuna ukuthi sikhulume kahle ngabo kodwa bebengenzi kahle. Impilo iphila uyayazi, and ngiyayithanda impilo iphila iyakwehlulela wena singakasho lutho thina. Uyabona njengoba uba ngumsindo nje uthe ekhaya bakhathaza bakhuluma too much. Ngaphakathi uyazi ukuthi bakhulunyiswa yini. Uyayazi lento errong oyenzayo ukuthi yini, kodwa ufuna mase sikhuluma ngawe sikhulume kahle. Uyazazi uyikholo lineconsi, uyikholo ledelelayo elingatshelwa, uyazazi umama nje ongathi unamani ukhangeka ngabakhulumisa abanye omama ngelinye ilanga aqudule bengamazi usesukwe yini. Kodwa mase sikhuluma sithi hayi lo mama akavelungile, eke siqamba manga sizokhuluma into ethi cha uyakholwa kodwa uneconsi akakadelivery sheki, ekubeni uyahluthuka lo mzalwane unolaka bese lithi iBhayibheli ulaka lihlale ezifubeni zeyiwula. Njalo mawuzazi unolaka okwazi ukuthi uyisula, makuthiwa nje unolaka lo wazi ukuthi ngiyisula ikhanda lami libuye lingathathi kahle. Akwazi ukuhlangana noJesu ube nekhanda elingathathi kahle, ngoba once nahlangana noJesu yonke into uyadilivwa kuyo. Kanti lolulaka kuwo lwani, lokhu kuhluthuka kuwo kwani? Kuyakhulunywa bandleni kusethwa izinto usudikile uthi hayi seningaqhubeka mina sekumele kuyekwe lento kuncengwe lo mzalwaneke manje lona. Kodwa mase kukhulunywa senincoma benze kahle akanconywe naye, kodwa ebengenzanga kahle ngimthandi ngiyamzonda ngoba kaprofeti kahle ngami. iBhayibheli wathi uJehoshafati ungasho njalo mbize.
isihloko engishumela phansi kwaso sithi I want to be the one. Angazi noma ngagumula ngisale ngeyembe la nganqunywa phela semabe thina sikhule emabandleni amadala ungashumayeli ngeyembe sikhule thina emabandleni ngempela lithi iBhayibheli wathi ungakhulumi kanjalo waseyabiza uMikhaya phela khona amabandla ukwakhumula ibhanje ke besayizwe intshumayelo yakho sikhule lapho thina basana sikhuliswe kanje lithi iBhayibheli waseyabiza uMikhaya the prophet mayifika uMikhaya ufika uthi uMikhaya naye khuphukani niyolwa nilihle nibuye ngempumelelo ibone lemambani ukuthi akaqinisile ngoba khona abantu khona umuntu othi umbona mayephakeme uthi umufika kuyena ufika umbamba umqukulu umphakamise yabo manikhuluma njani uyathanda ukuphakanyiswa uphinde umbambe na umqukulu umphakamise umphakamisele phezulu ngoba uyajabula mayephakanyiswa uyajabula so wamenze njalo noMikhaya wathi hamba uyona hayi yathayima imambane yathi ngiyokukhuza nini Mikhaya mawufunda lena ngiyokukhuza nini ukube njalo ukhuluma iqiniso nami usethi uMikhaya mangithi ngiyabheka ngibona izimpi kaIsrayeli ihlakazekile useyaprofeta useyaprofeta umprofeti kaNkuluNkulu wathi esaprofeta echaza ukuthi uIsrayeli umbone ngenamelusi echaza ukuthi uyofa uAhabi lapho wasukuma umprofeti wazomhlaba ngempama kuthiwa ubani indodana kaKhenani yazomhlaba ngempama yathi uqale nini umoya wakho ukusuka phezu kwami wahlala kuwe ngoba these days shumayela ivangeli uliqondise khona imambane ehleli phansi lithi esithi laba bazogqilaza abantu laba bazogqilaza abantu bazobanika izinto ezobagqilaza nizogugisa izingane zethu nithi ayingahambi ngamathayithi emadolobheni zisencane kangaka iguge kulungile nje umama umpostoli ihlangane naye edolobheni eqamalazile nje umbambile uskini jini engakwazi ngisho ukuphenduka then they call herself umama umpostoli kuthi umama prophet mayehamba kulenga ngapha nangapha ukubuka ukude ngaphandle ingcengce zilenga uyabuka nje ukuthi banje ubra lapha phambili kuthiwe lona uholi ibandla maye njena banjani abantu abalida then mawushumayela leyo ukuthi umoya oyingcwele ozongitshela lalela wena umoya oyingcwele awuhlali nomaphi umoya oyingcwele awuhlali kubantu abahamba nquno umoya oyingcwele awuhlali kubantu abangayihloniphi umoya oyingcwele awuhlali kubantu abangalaleli umoya oyingcwele awuhlali kubantu abangalizwi izwi umoya oyingcwele uhlala kubantu abaphila ngezwi ebese bephila nangawo ngoba izwi nomoya oyingcwele kuyahambisana once wathi wena koze kusho umoya oyingcwele unamanga ukho kaze uthole umoya oyingcwele ukhuluma mkhizi uhamba endlini udonsa into zokugqoka ukhuluma umoya oyingcwele uphuma umoya oyingcwele uhamba ukhuluma umoya oyingcwele uhamba ngemoto emgwaqeni ufuna ukushiya umuntu uthi umoya oyingcwele musukumshiya lo wamuntu mana umisa imoto umthathe kusho umoya oyingcwele ukhulume kabi nomnye umzalwane uthi umoya oyingcwele uphendule kabi hamba kuye masithi sishumayela lelo vangeli lokuphenduka le repentance this day kuqhamuka abaprofeti abanye abanemali abanama degree nama diploma bethi lo muntu wena ushumayela into out of context ushumayela into engekho lokho ashumayela khona unibuyisela entweni yakudala kodwa bese ngimangala bashumayela into efundile nephakeme kodwa uNkulunkulu kaphenduli kulento yabo wayephendule iqimthwaneni sishumayela into engekho ke lapho kodwa wayehla uNkulunkulu aphendule onjani lo enimshumayela namhlanje bephuma abantu bebhuqabhuqwa izifo kade kuhlangenwe kanje bephuma abantu bengasebenzi kade kuhlangenwe kanje bengabathola abantwana kanti nishumayela likaba ngoba mayifika uJesu endaweni ufika kunoBhathimewu ongaboni makufika uJesu akhala uBhathimewu uJesu amvula amehlo afika umama onomopho umama onomopho emthinta engenzanga lutho kunqamuka umopho mayifika kunesoni osakewe irobha abantu make kwafika uJesu siyashintsha elinjani leli okuphenduka kukhuthuze nina enishumayela ishingane isenkonzweni ayiphephile kini hayi bafana bangaphandle ayiphephile kini
kuzo, inine ningozi kuzo, ngoba niyashumayela ngapha nizimpongo ngapha. Same time nishumayela into kuyi-context, thina sishumayela out of context. Kanti liphi leli? Hallelujah. Jesus. Ngoba ivangeli elisha nelidala likho, linye ivangeli elikhona elafike lashunyelwa uJohane. Wathi uJohane phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Mayifika uJesu wangayishintsha imessage kaJohane, noma wayemkhulu kunoJohane wangashintsha lutho, wahamba khona lapho. Wangafuna ukusenza ukuthi ngimkhulu kunoJohane, njengoba manje mabefika abantu abalela ukuthola abantu ufuna simbone ukuthi umkhulu. Jesus. The prophet indoda yayisiwa khuluma amaqiniso, yathi ngibona ngoba ngicela mina bethi abantu sebevumelene bonke ngamanga, ufike wena uthi no. Bethi abantu sebethe ku right land uthi wena izwi likaNkulunkulu lithi no. Bawufunda incwadi yakho uzoyifunda kahle chapter 31. Mawukhuluma nje ukhuluma ngomuntu osifazana. Khona lapho uthi khona amandla akhe asegqokeni asekwembatheni kwakhe. Amandla ukuze si-identify kahle thina phela thina sike sabuya emjolweni, thina sibuya emjolweni. Thina intombi maziza lapha zu2 besibona ukuthi anti kubona amabhubesi efuna inyamazana zithi ziwu20 afika amake i1 elekude ethi uyaboleya masuka la zithi phu zonke kuphunywe nale sithi thina hayi kulezi ezinye laba aba right bahloniphekile bambani nakho lokho. Buke nje egqokeni kwakho bakubuke egqokeni kuthiwe bambani nakho lokho. Lona akazazi ukuthi kuthiwa hayi uzokuthola shona khona, eyekwe lo munye edlule, ngoba yini indaba simbuka indlela yini esithunzi yasabisa yenza sibone ukuthi lo uyasazi istory sakhe, uyasazi istory sakhe lo. Manje mawazi istory sakho nathi thina insizwa zezigangi siyakubona, mafuthi usangene siyakubona ukuthi lo sizogida kuye, sizogida kuye. Angithi mawuzobuka today muzobuka namhlanje sibona into esingakaze siyibone thina. Sibona ogogo nomkhulu baholelana konje impesheni, baholela kunjani? Bagogile, bakhulile, bahlonipha oyise nonina abakhula ngithi baba badala. Wasethi uhulumeni mina ngakithi ngikhulu bilethwa ngeyimoto imali. Isibusiso leso. Ukhulile manje gogo na umkhulu na. Khona abanye abayiholayo manje awazi ukuthi baholela ukuthini. Ogogo nomkhulu nabakhubazekile bahola isibusiso, laba abanye bahola ini? Isiqalekiso. Ngoba kufuna ukuchazeka this is the curse, this is the blessing. Zimbili izinto njengoba bebabili nabantu ababili nje emhlabeni, khona umuntu ongakholwa, khona okholwayo, khona umuntu oswayo, khona ongezwa, khona ovuma, khona ongavumi. Lalela ngikutshele lena ogogo isibusiso lesi siqalekiso. Wabona abanikazi bayo ngeke benze lutho ngaleyo mali, ngisho ungabanika u2005 ngeke benze lutho. Izophela kuyisavana nezinwele nenzipho ngoba ingesiqalekiso. Hallelujah. Jesus. It's a curse. Ngoba lento yenzeke ekhaya ngubaba ngithetha ngithi yini mntanami lento yenzayo wenzane ekhaya ngikukhulise kanjena ngathi hamba uyofunda. Wasethi lo hulumeni wakho khohlakele wena wenze kahle woza lapha ngondle wakunika ukufa ungeke kwenzele lutho. Namhlanje uyahluhla ukufa kodwa ngeke ukushunyayezwe lokho ngoba iyadingeka kwayona lo iphethe. Kodwa thina kumele sikutshele iqiniso ungayesihogweni uhla ikhesi uhla isiqaleki. iBhayibheli yathi le ndoda ngimbona uIsrayeli ehambile bamukula ngempama bamshaya ngempama. Uyabona nje mangezwakala le ntshumayelo yami ko Facebook ngingathukwa kuze kuse ko Facebook lapho kugcwele khona lezi ikeleto ukuthi abefundisi inqwabe egcwele lapha okuyibiza ngopastor abanye wapho uzwe noma ekhuluma ukuthi ukhona upastor nje ukhona apostoli ukhuluma kanje. Wake wambona uapostoli ogxeka omnye umfundisi mayigejini sekwakhuluma bona wageja phambi kwabahedeni. Uyagunyulwa umuntu wakini inqunu phambi kwabahedeni. Uyakwenza lokho
Sake zadika uyikhali la ingane edikwa zingane into obonda akunayo nje intshumayelo yile inkonzo zasekhaya home cell akanayo nje intshumayelo ye-home cell lo kodwa ibhizi ingane iyakhuluma nje ku Facebook iyakhuluma into ayithandayo ngoba nama titles lawa yasihlupha thi iBhayibheli wasiyaprofeta wasethi lo hambani nimthathe niyomfaka edilongweni adle isinkwa senhlupheko ngize ngibuye yathi le ndoda uma ubuyile ngomuhamba noNkulunkulu banesibindi yathi uma ubuyile la uyakhona ngoba akakhulumanga uSimakade kimi kodwa makukhuluma uSimakade hey wena ubuyi namhlanje usuku lwakho lokugcina ngoba lezi intshumayelo zabo lezi ezimotivation ziyanihlomekisa ngoba imotivation angamotivate umfana la ushone ehluhlu wesiqiwini uyoqonda iphube silikuhle likuqede ngoba uphushwa imotivation hayi izwi likaNkulunkulu imotivation yakuthunduzela kanti izwi liyakuhlikiza likulungise kodwa imotivation itu right nje bayajola nabanye nawe ungabe ujola nje hayi nawe kipita nje uzaqeda ukulobola nje ukusakulobole mhloniphe umwashele nje i-dry clean yamahala washa free of charge uchef kuka wamahala upheka free of charge aqeda azonikela ngomsimbo wakhe free of charge bekweluleka bethi hayi kusakulobole kanti akakulobole ingane engakezwa uma ekuthanda yini kanti kuze kumele yenze okuthile ngoba uSathane uhlupha ngento eyodwa bazalwana akanayo ifema kudlalo uSathane akanayo ifema kudlalo njengoba ehleze benikhohlisa bethi thatha lento iyaphilisa inabungozi gijima uhambe uyoyithatha kuzoba mnandi khona kuqala ngifuna ukukuqambela manje yonke into kaSathane mayiqala iba mnandi and ihamba kamnandi bisikushintsela phakathi ngoba kabani lento ekaSathane into engathi yakuhlukumeze kaNkulunkulu uyabona umukela ivangelithi ungathinti la not ukuthi inyama ayithandi ngoba into okukhulunywa nayo kakhulu elungiswa kumuntu umphefumulo ngoba into eyonakala kumuntu umphefumulo mhla elahleke Eden yes walahleka wambiza wavela uAdam kodwa kwasho ukuthi isoul yakhe icorruptwe ukulalela uSathane ngoba kwenzeka imistake indoda yalalela umuntu ongamele imlalele ngeke nje mina mkhize ngeke mina ngikhonze badleni elilidwa umama okuthiwele kamama ke umama umfundisi ubeka izandla phezulu kwethu ngeke engekho ubaba ngoba ngiphambanisa ihierarchy kaNkulunkulu ukuba kadlanga uAdam ngaba sikho kule nkingi ukuba wathi uAdam lalela wena uNkulunkulu utheke ngaba sikho kule nkingi kodwa wona ngokuthi ifika indoda iphethe izwi namagunya yafika phela yikho wemadoda namhlanje nimnyanya kangaka uPaula abefundisi bamnyanya kabi uPaula noma bemlaba amgxeka agxeka umuntu ongakazamise inshumiyana agxeka uPaula ngoba uPaula ulwa namakhosikazi abo manje ngoba ethi amakhosikazi nawe enze nje uyaphetha uPaula awuyaphetha ngoba ndifuna amakhosikazi nabamadoda uPaula mawabeka endaweni wasuse nina yikho phela nimgxeka uPaula manje sixakeke egxeka umuntu esingamazeli lutho emsebenzini kaNkulunkulu agxeka indoda kaNkulunkulu enehistory ngeke uyisuse sesizothandaza ngithi mina noma sebethi abantu lapha evangelini ngoba sekuvuke lonke uhlobo lwento abazalwa ayikho into engayiphikisa iChristianity namhlanje kuvuka amaMuslim aphikisa iChristianity kuvuka abantu bakwaShembe basishumayeza uJesu kusuka umuntu wakwaShembe azongishumayeza ngephasika athi kumele ngiligcine ngosuku uhlangana phi neChristianity ngoba ngwakwaShembe ngashunya ezwa umuntu ongeyili Christian ungenaphi ngoba nawe mawusuku uyoshumayeza iNazaretha ngesihlabelelo ohlukana nalo abalazi iBhayibheli lathi abalikholwa amaMuslim namhlanje asitshela ukuthi uJesu disente ngani ukholwa uMuhammad wena why ungastick uMuhammad namhlanje sisuke lo besitshela ukuthi kumele siye emsamo usuke ngapha wayemsama kaqhubeka emsamo kumhlulile ukuphila ivangeli kumhlulile ukumela izimo kumhlulile ukubekezela akahambeke ayoqhubeka nemsamo yakhe adla imali thina sizoma la ngoba we want to be the one ezomela uNkulunkulu we want to be the one ezoma noNkulunkulu
ngoba uNkulunkulu before ame nawe kumele kuqale wena ume naye. Ukhuluma iqiniso phambi kwabantu bekubuka, ukhuluma iqiniso bekwenyanye, kodwa ukhuluma iqiniso because I want to be the one. Amane bengakumemi vele thina khona ama movement angeka simeme ngoba vele agcwele igebengu. Agcwele igebengu. Uyamuzwa la lo muntu holy movement, tune movement uyambona ishuthile la ko Facebook. This is my son. Lengane inenyanga ezu3. Uyithole pha uyitholela epulpit. Kodwa iyaqhubeka imovement ungathi akonakele lutho. Ivangeli la namuhla. Ivangeli la namuhla leli liphakeme. Elinamavesi amakhulu kuthiwa hayi ungayifundi le translation, funda i-translation ethile sekufuna ukudliwa izono ke lapho. Mase i-translation ethile ayibeki kahle, funda le translation. Nansi i-translation kimi ethe ungebi yathi ungaphingi. Enye i-translation ithini ithi phinga kancane mawuxinekile noma yeba. Shothi sho njalo phela makuthiwa ngiyothola i-translation ngoba kushiwo la ngeke kungikhohlise kushiwo nabale. Akukho la ukuthi khona kodwa mase kufuna ukuthi kugangwe bazalwane, mase befunda begange ngoba bafuna nokuthi bempintshe izinto kungeyisi isikhathi sazo. Lalela ngikutshele sesizothandaza izinto kusho leli iBhayibheli ngoba siphila ngezwi thina azenzeki ngesikhathi sakho, kodwa lithe izwi likaNkulunkulu kuIsaya ngesikhathi sakhe si-right yena uNkulunkulu uzokwenza. Akadingeki umuntu othe kholwa ebebuka izinto, uyakholwa umshado, uyakholwa ubuka oMercedes, uyakholwa ubuka amasabhabhu. Hlala ku round wakho, hlala ku one room wakho ukhonza uNkulunkulu, hlala kuleyo ndawo ukhonza uNkulunkulu ngesikhathi sakhe si-right. uNkulunkulu uzokwenzela. Usufica uNjomane ngoba akhe kanje, akhe kahle kanje, awumazi uqale phasa akhe kanje. Usufuna na ukuba nje ufuna ukushaya into ecokeme kunale, uzogcina ususilandela imkhuba. Bangithukile Mkhize ku TikTok mangithi khona ama pulpit anje okuma khona indoda yakho na kuphela. Akushumayela omunye umuntu kuleli pulpit. Uyazi kuleli pulpit ngami umuntu khona into eyalandwa yabekwa la. Lento iphansi, lento mayemile bonke laba abantu abalana ilezi impethu ezilanga phansi. Balandwa ilezi impethu, so lezi impethu zizwa yena mayethi can I prophesy kusukuma indlu yonke ithi prophesy papa. Makumi mina lana nithi mina uje uNkulunkulu walithandizwe kangaka waze wanikela zingibuke nje siyadunyelwa. Abangizwa ngempela akubathanda abakuzwa ngempela ngoba anekuthene nalobabo phansi lana. Kuyingozi mzalwane mawumhlonge biza umkhuleko la ungezi wena athi umhlongo Monday to Friday njalo bazalwane sizothandaza, sizolanda amandla ngoba insizwa mina ngasemakhaya bengizazi masizwe empini sidlintelezi. Sidlintelezi insizwa ihlangana ibhafe ngayo ithi misibaluma ubabone bekhwifubala, ubabone beshona le nale, mabe ngene empini iyabaluma intelezi bayahlanya kade beyihlanda wonye. Manje wena sidlintelezi lapha ukho, sidlintelezi lapho absent uzoyiqhamukela ngolwesine uqamba namanga nakhona. Sesidlintelezi masiphume esinawe 10 uyasala enkundleni ngoba lento esaziya ayikwazi wena ngoba nathi phela siyithathile lento, bathathe lento nathi sathatha lento. Manje ayikwazi ukukulwela kanti ayikwazi ukukulwela kanti anazane kufuna uzoncinda lapha kuyo. Mawusuphuma ke nawe hamba ukhwiva ngoba uncindile, kodwa uma ungancindanga uzosala empini. Uzosala empini ngoba unalezi izinto ngithi nikhonze bese ninikwa lamaqhuzwana enihamba nawo. Lamaqhuzwana ase-substitute ipower kaNkulunkulu. Yonke lento eniyitholayo kuthiwa ama-supplement konke lokhu yini amakhombo. Lezi zinto zi-substitute amandla kaNkulunkulu kanti uNkulunkulu unamandla eyedwa. Sesiyathandaza. Akadingi uNkulunkulu umshebe nento. Uyazi ukuthi thina abantu befuna ukumsheba impilo iphila uyayazi ngoba ukuze uNkulunkulu umthembe ufuna unembezo wakho ube clean. The time unembezo wakho wazi ukuthi awuyiphila impilo engcwele
wena uzoma la phambili uzosishaya mase siqeda ukushumayela hayi bayashumayela nje laba futhi ukushumayela kuyi ngokubanga umsindo lalela ke khona into osuyishile emgwazile wrong akuyi ngokubanga umsindo phela kulungile kuyi ngawuthi asifani nje asifani khona ubaba okuthiwa umkhize mina ngishumayeza faith mission ekhulumela phansi azacede kodwa sibe sesimngenyawo kodwa ekhulumela nje phansi khuluma kancane futhi iBhayibheli liphatha kanje azacede so ukuphiwa ubani lokho uNkulunkulu kuthiwa mama sesishawa kuthiwa hayi ukukhuluma kakhulu nje nokukhuluma kakhulu akusizi ukukhuluma umemeze cha ukukhuluma kwethu nani futhi thina singabavangeli mina ngumvangeli so ayikho enye into akekho umvangeli yomfice isinamnami ngeke umfice umvangeli nje isinamnami ngoba umvangeli yikho umbone ngathi umvangeli nomprofeti abantu abangathandwa lapho kule fivefold ngeke ubathande ngoba umprofeti ukhuluma lento ongayithandi umvangeli ukhuluma lento futhi ongayithandi naleyo uyifihlile manje ayikhuluma phela umvangeli akancenge na10 namali akatholi 10 umvangeli ya njoba ngishumayela kho 10 mina ngithola akho umnikele ngizothola mangiqeda ngawe ngiyahamba mangithi mina kuwe namhlanje sizitshela laba abaprofeti abahlasele ababulali ibandla likaNkuluNkulu ngoba sizobatshela bezo aninabo basithuka sizwa live khona namhlanje abathi ngenkathi ecollege wayeshumayela uthi ngithe mase ngibuye ecollege ngayibona lento bengibheda ubusibonto akabizwanga uNkulunkulu awukwazi ukubheda ubizwa uNkulunkulu njengoba ungibona ngishumayela kunevesi lapha njomani elikuJohn ngithi uJohn uApostle John wesibili ngithi chapter 2 verse 28 elithi nina ninogcobo oluvela phezulu ezulwini anisiba bokufundiswa inoma ubani mina kwazi phambi kwami kuzoma indoda nje ukuthiwa ingoba ifundile kakhulu ngeBhayibheli ngenamoya imethu izofundisa mina never ufundiswa umuntu ophuma la yohluko lokho ame phambi kwami mina ngimaphambi kwabantu ngishumayela indaba ezimnandi mangiqeda futhi kufuna kube nomehluko kubantu ngoba kufuna uNkulunkulu masushumayelile abe nobufakazi bokuthi bekukhulunywa ngaye kuthiwa abathi mase bethandazile mabeqeda kwazama indaba abethandaza kuyo kufuna masiqeda makuphela lezi imvuselelo bazalwane nibuye nobufakazi la next week ukuthi bekukhulunywa ngoNkulunkulu la sikhuluma into enyanga sisizinto ngisho kwakho sila ngingakwazi kwakho uNkulunkulu ngoba uyazi lokuthi ubudinga le message kwazi uNkulunkulu angihlalanga phansi ngatadisha ukuthi hayi abantu basemakhaya ubabamba kanje ehamba yeNkulunkulu yothandaza ubuye nokudla kwabantu sasiyathanda ungahambi uyosilokhuzela lapho uyosibhalela amanothi la inqwabe amanothi uzosilectureisha lapha inkonzweni nje akufuneki lecture la kufuna uzoshumayela bafundiswa njomani phakathi nesonto bafundiswa njomani and leli bandla uyalibona lifundisekile uyalibona lifundisekile kodwa phela ukuthi ayikho indawo lapha engenawo usayinyomfa wakhona yonke indawo inosayinyomfa wakhona sho ngaba kanjani nje kunosayinyomfa wakhona nje khona abakhona uzobafica bebhekele ufica kukhonzwa ufica omnye wenza le ngoba kufuna endaweni uhlanya lwakho nalibe khona lokho ke ngeke size siqede lokho kufana nalapha enikhonza khona kuthiwa nizoceba nonke akufanele umzalwana abempofu la kufuna udlala ngani lo phetsagilesi wrong akukho la uthi uJesu abampofu nabo njalo so mase ni rich nonke la kufuna sinyeze ebandleni likaMhlongo usenenyoka uSathane wenza njalo mase nifana nonke la nonke senihlala kumasabhabhu nonke senisebenza umsebenzi omkhulu hayi akusayileli kaJesu mina ngeke ngisenze ukuzoshumayela lapho kanti ubani oba kumele phela sigadane wena omi kahle gadalo ukuze kuthiwe phela kunothando ebandleni likaJesu ukuthi la kwaJesu ufika nje unesikhethe esodwa nje ufika unebhlukwe elilodwa nje uthola ukuthi kunothando la banothando likaJesu bebuke kanye bethi one bethi le yangane iyaswela kuhlangana omama bothando bethi omama bothando sikhonza inkosi yothando asilungise le siyaphoxeka ebandleni makunje kuthiwa behlanganisa omama nibona ingane isaswenka uma usindisiwe nje uyaswenka noma ungasebenzi uma usindisiwe nje uyacwebezela uba muhle noma kuthiwa usebenza uma usindisiwe ngoba ufike wabanjwa uthando likaNkulunkulu lakugeza uthando likaNkulunkulu lakuwasha lakuhlina zonke izichitho lezi zeswe lakuhlina namabhadi bethi abantu hayi lo muntu usebenza ebhenki cha uyihlalele ekhaya ugeziwe ngoba insindisi iyagezana fika usise na 3-way ngane uthi uyambuka ucabanga ukuthi hayi itshithe ukuthi awuna 3-way ngane ukuthi wathi sena lo 3-way ngane wayinikela kusimakade sambamba isandla samlungisa
qamuka indoda uthi ngiyayishaya inkomo la bethu wele uthi ngiyayishaya awusadontswa inkazimule phezu kwakhe ngoba mawuke wasindiswa kuqhwakela inkazimula inendaba noma uzalwa idikoni noma uzalwa kwandlwana kodwa mawukwaphakamisa isandla nje ifika inkosi ikubamba ikuthatha bethi abantu wapi lokho ukuthi usindisiwe andisiyinhle intombi zasensindisweni kuqule kulova uyibona nje ihlela kuqule kulova ethi uyabuka ulova inhliziyo ithi bhakubha ngoba lezi zasethaveni uyayibona ziyipendile yebo kodwa ayifani lezi ibanjiwe phela yikho ngeke ngithi akawi umuntu oke wakholwa uJesu sengithandaza ngempela aya mangabashumayeli akawi umuntu bazalwana oke wakholwa uJesu siyathandaza akawi muke wakholwa uJesu wenze njani Toka wakholwa uJesu akawi ngisho angamthatha uSathane ayomnika ingane usisi akhulele ahamba ekhaya enxothozela afika izala ingane ayigone uyode sayithulisa ehleze ekhaya ngoba simnqumile nanathi ebese liyaqubuka izwalizwe liqubuke ngaphakathi eyigonile ingane lithi akusiyi indawo yakho yani Sunday namhlanje udingeke esontweni wena wahlatshwa yizwi lama utholanga isonto wena wahlatshwa yizwi ayaluza usisi wabantu endlini ngoba usayaluziswa abantu abehlulelana ngoba siyahlulelana endlini kaNkuluNkulu ake sabi yena uNkulunkulu umuntu ubuyele endlini yakhe kodwa umuntu usaba abantu akhonza nabo abazomkhuluma kodwa ngoba izwi losisilama ehlula nombona Sunday engena nengane yakhe engene ibambe ngengalo mayisihamba mayisaphathwa ngene iphethe kanje ahlale emuva lapha ayithulise uyapi lo sisi izwe langena ngaphakathi alikwazi ukuthula ngoba lamhlaba noma engenile kodwa ungene nezwi omunye diwenye indoda yayumfundisi wayenamandla endaweni wayenamandla thiwa le ndoda ikhule kanti abantu bewe hayi bewe lokhu umuntu awe nedimoni avuke nalo cha ewe nje aphile ngoba abanye bawane izifo zabo bevuke nazo singazi kubewiswa yini thole ndoda iyenza uNkulunkulu enza izinto ngayo zenzeka yatholakala isihlala ethaveni ngelinye la isiphuza utshwala sebeyibhuqa nala ethaveni phuza ndoda kade woma sesiyathandaza yaphuza kuthiwa kwathi ngelinye ilanga behlezi wawu umngani wayo wavuka isifo sokuwawawa mayisewile umngani wayo yambuka mayimbuka kwabuya lento kwathiwa uyakhumbula inweni ndingangunikeni wena engakunika yona angayithathi sekuwe nje ubuhlezi lapho uhlezi nayo yasukuma ethaveni yama yaqonda kumngani wayo yathi in the name of Jesus yamthinta wavuka wama wathi mpo ithe mayisuka yathi papa yini wemadoda sengiyaphuma manje bathi uyapi wakhomba phesheya esontweni wathi sengibuyele ekhaya lapha engaphuma khona wathi sengibuyele ekhaya bambona esontweni engena ulandelwa iqulu ngemva lonke leyidakwa lizongena esontweni waphume yedwa mhla ephuma kodwa mhla esebuya bambone sebuya nenqaba ngoba ngikwazi ukuwa kanti ngahlangana naye akakwazi nokungekelela noma sengilele phansi ubomela iqiniso uNkulunkulu uzoma nawe mana ngenyawo wakhuluma iqiniso njalo ubomela iqiniso njalo uphila iqiniso noNkulunkulu uzoma ngakuwe ngabuka abantu ukuthi bazothini namhlanje kunesishumela usidonswa ngemali kuthi wehlonga lokhu wagqoka isude yodwa mfo lokhu mbhemu wahamba ngemoto enjena bheki lokhu uyasibona thina ngithi kulungile na umayifa ngizohamba ngenyawo mayiyodwa isude ngizoyiwasha bawuze bebona abakholwa ubeyithenge kodwa iqiniso lona ngizolikhuluma ngoba mina ngusawuthi wezwe lapho khona mina kumele kushintshe ube noshintsho la khona mina kumele makushumayele mina endaweni kumele kuzwakale Tuwesefikile ndona eseKhapanahume kuthiwa kwezwakala kuthiwa baze bathi lo ushumayela njengonamhla kushumayela uJesu kade beshumayela abasadusi
beshumayela abaFarisi kodwa kuJesu kwathi ushumayele njengonamandla ngoba ukwazi ukuba umKristu usindisiwe ushumayela intshumayelo engenamandla sesiyathandaza awuhluke ngisho la namhlanje uhluke nje ibandla la namhlanje hluka nje kulo einsizweni zanamuhla hluka eintombini zanamhla hluka nje zithi ziyontshontshwa utshwala wena uyishonele ngapha bethi bayontshontshwa umjolo uphume ngapha bethi behlaza uphume ngapha wena uthi izwi lithe bethi bayakhuluma uthi izwi lithe engani noma sefuna ukuxosha abantu ngibona ukuthi abasebekhuluma into eumphetho kuphela ngithi sengiyathandaza abantu abangazwani nomthandazo baphuma bekushiye usuhlala usala uyihlalela kahle ubaxosha ngalokho uzula abantu enhleli nabo nihleli noSathane labakhuluma impela uthi madoda ngisathandaza ake sithandaze bethe ake sikushiye ngoba usuqala lento yakho yokuthandaza ubusuyisalela uthi inkosi ngiyabonga ngoba khona isikhathi lapho esike sifune khona ukukhuluma noNkulunkulu wethu khona lapho esike sifune nje uNkulunkulu wethu khona singaphazanyiswa umuntu ekusuku namhlanje lithi uMikhaya noma babe bebaningi bebhekene naye kodwa uMikhaya wamayedwa wangashintsha istatement sokuthi noma uyinkosi kodwa ngeke ubuye la uyakhona ngoba noma ungaba nani mawungenayo uNkulunkulu uyabona Mkhize uma into yakhe ingeke yenziwe uNkulunkulu ayiveli ngenzeki uma into engiyidinga ingeke yenziwe uNkulunkulu angivele ngingabi nayo mangeke uNkulunkulu uyenze ayikhona ngoba ngifuna ukudla into kanti ngiyayikweleta ngoba kuNkulunkulu asikweleti sesiyathandaza njengoba namhlanje ezoshintsha isimo sakho nje uNkulunkulu ngenxa yokuthi uzomela buka nje balela abantu abanye baseyinkwaleni wena la lokho kwenza kwakho uzela kunomvuzo wakho lokho ukuthi abantu behamba indlela zabo wathi wena ngizochitha sami isikhathi kuJesu ngizolalela uJesu lenhlungu yakho yokungasebenzi uyayizwa namhlanje lenhlungu yokuhlushwa zingane uyayizwa namhlanje lenhlungu yesifo esingasuki kuyayizwa namhlanje sizothi masithandaza uma sikholwa sikhuleka uzokuzwela uNkulunkulu elula isandla sakhe ngoba thina kuphilisi thina kodwa sinxusa yena ukuthi uNkulunkulu nangu umntwana wakhe uyivele bese eyavela sesiyathandaza ake sithandaze nawe ngokukholwa ntambama ungalishintsha ivangeli ngenxa yendlala ungalishintsha ivangeli ngenxa yokuhlekwa kuthi wawubheke lokuhlela indoda ikushila lokuphathana iBhayibheli indoda ikushila yeke indoda amadoda njalo mayingakholwa indoda injalo ungethi kubhilite ekholwa ingane njani engakholwa usuzohamba kulanda izinto no thani uhambisa ibuye kodwa iyongifica ngimila iyohamba izibuye ngangishumayela laMkhize nganitshela mina ngathi mina ngehlelwa into abangihleka bonke kwathiwa hawu ndoda kodwa ukholwa kangaka hawu kahle wena kodwa ubusuzo ngithi mina cha khululeka uthe uPetro uma ngisuka kuwe kosuka siyephi ngoba onke amazwi okuphila kuwo bathi ingane ngafaka njena usuzodla kamnandi ngisho ngithi niqinisile ngaba nginjena kodwa futhi ngaba nginjena ukuba ngizanga kuJesu ngoba ngaba ngibonakala ngaba ngikho sasiyongigwinya lesi simo asimboni phela uNkulunkulu ngoba sidla amaswidi kodwa simbona ngoba sisesimweni esimene ngabe ngisangana ikhanda ngibambe esimene ngabe ngiyibulela ngibambe esimene ngabe kodwa akubambe asiboni ngokuba nezinto simbona ngokubamba ukuthi wena from 2020 weqe neCovid la lokho ngabe uyakubonga basala abantu khona wena sabangcwaba basasesingcwabe 4 ngosuku wasala wena ingoba kwakwenze njani uma usuphezu kwakho mfala amehlo sesiyathandaza ukhona uJesu and uyaphila uJesu usungancikazi noma abantu sebekukhohlisa beqhamuka namavangela abathi masha alikho elisha alikho elidala kuseyilele lafela uJesu elidinga abantu bephila ubungcwele vala amehlo sesiyathandaza ukhona uNkulunkulu njengoba sila uNkulunkulu wethu uyasizwa niseduze nalabo abanhliziyo yabo yaphukile useduze kwethu uNkulunkulu uyasizwa noma kungathiwa lize lithi iBhayibheli uIsaiah chapter 35 uverse 8 ethi kuyoba khona umento athi nendlela eyobizwa kuthiwa indlela yobungcwele leli iBhayibheli lithi ke lendlela lena ngisho oyisiwula uma ekholwa nje hayi ukuthi obebizwa ukuthi unama diploma unama degree no isiwula esingakwazi nje ukufunda siyohamba kuleyo ndlela masingaphilisanga ngokweswe masiphila impilo kaJesu akuyi ngokuthi unani
Sivala amehlo sesiyathandaza. Ukhona uNkulunkulu wethu. Ukhona uNkulunkulu wethu ophilisayo. Ukhona uNkulunkulu wethu okhululayo. Ukhona uNkulunkulu wethu onamandla. Izithi ingoma khona amandla. Ithi amandla okuphilisa. Ithi akhona amandla. Ithi awani lamandla awokuphilisa. Ngoba noma sikuprofeta thina ubona ngani ukuthi okwethu akufani nokwabanye. Okwethu ukuprofeta kuhamba nezwi. 2 nesolution sikhona la endlini. Ngoba inyanga enkulu ikhona la. Asizukuyokufuna izinyembe zisentsha no. Sila ilaphi inyanga enkulu enguJesu. Sizokuprofeta siqede siphinde sikunika ukuphila khona la. Vala amehlo egameni lika Jesu ngicela umkhize sengaphambili. Lift up your voice and sing. Hosanna, Hosanna. Sing Hosanna today. Ah, yes, Hosanna. Hosanna again. Lift up your voice and sing. Lift up your voice and sing. Singing Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna again. Lift up your voice and sing Hosanna. Singing Hosanna. Oh, sing Hosanna. Sing Hosanna. 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 Asenkulunkulu ngofowethu. Asenkulunkulu. Singing Hosanna. Hosanna again. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hosanna again. Sing Hosanna. Oh, hey, sing Hosanna. Hey, Hosanna. Hosanna, yeah, today. Oh, Hosanna, yeah. Oh, singing Hosanna, singing Hosanna, singing Hosanna, singing Hosanna. Oh, Hosanna, yeah. Sing Hosanna. Hey, we sing Hosanna. Hey, hallelujah. Hey, Hosanna. Hosanna.
wawukhona umhlaba ungakabibikho. Siyabonga nathi izwi lakho esalikhulumile Nkosi. Siyabonga ukuthi elakizwi alibuyi linaphatha, ngoba wena Nkulunkulu uNkulunkulu onezwi elingafani nelabantu, kodwa elakizwi liyawenza umsebenzi nasemfihlakalweni. Baba siyabonga, 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 sibonga udumo lwakho lungaka. Gcwalisa le ndawo Nkulunkulu ongcwele, Nkulunkulu ongcwele, hlanza le ndawo.